Maraki he awhiwanga e tau tahai o tua. Maraki he whanau mo e pamukuna o wiki. Dapat ki ang salote solo abihegi he famili dapat mawahe ko ngā koe ai de whaitikau o ana no ofisine o mga tūngai e tau whatatang mai ai i he whiawha kolokoi upen mua ke ukau ka mo sela Whāwhau ngātu e whaitikau no tai le reki mō tolu ke siasiak te lau maari mani. Wai whiawhia lahi koe ngā koe Lotu tau whai, koe Fakafetai i he ofa, tau mamau e athiona ko whai mai o whine koe. Ko whāwhau ngātu. Ai tai whiawhia, Lotu mawhana I he whiawhikoini. I was told to speak Tongan only, but I see there are many guests who are here who are joining us this evening to celebrate Seini's birthday. I stand here to welcome you on behalf of Hokilau Maria Mana. Thank you for coming. I stand here to represent Seini's mum, Reverend Sela. And I hope that this worship that we're going to take part will tell a story of Seini's life. And through that life, that's why we are all here today. And it's God's grace and love that you and I are here to say thank you, God, for Seini's 21st. I am going to introduce the program so you won't get lost during our service. Our program will be up in the up there. I don't know what you call it, but it will be up there. Nothing will change from what's being up there. Everything will be said. At the final part of the service, I'm going to hold a Eucharist service to thank God for Seini's life. And you are most welcome to all come up. Don't limit yourself because you're not part of my parish. This is an open invitation by Christ to come up and take his bread and blood as a remembrance of him dying to save our life. So you're most welcome to come to receive the Holy Eucharist. Famili mōre pē, ki whakatau kei atu e tau pokalama ki e Famili, ko hiri peko ia, te kamata e tau o Lotu. Ko tau o Lotu, Asta kato katoa te peia I mea whatata koe. Ta wakoe ke konga whaosi e Lotu. O whaia e tau o wau saka me niti. Ta ko whakawhia te toko tako toa pe. Ke lava mai ki mua. Ke kaunga kau ke mua mo Seini I he Fakafetai I he ofa e atua. Let us pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us stand. Mea ki orongo ke tau hiwa. Ono uraki o himi. Himi uraki. Wango fulu maa fitu e himi. Oko he I he vauni e hui tau hiau. Oko wai wai au pito. Pai malo I a koe. Malu iau I o nima tō matau.
ngai o tua. Kia mo tore ta puaki mo melino ai o tua. Rao e ni na ngange heiki. Please be seated. Veso kulo e te fiaskoen. Toi o mi he tanglaulawa sele maia. Tolu e wahe wa tā ke uwai besi. Limitation 3, verse 21 to 22. Yet I still dare to hope when I remember this. The faithful love of the Lord never ends. His mercy never ceases. Oko whakahaki e toku loto a mea koene. Koi ai, wai hako amanaki. Kai uofa pea si hawa, aia e kai te auhai. Kai hui, a kui kai te osi, tene whai whakaturi. Nau rea mataha i lot whanga hawa. Tua mas, fiona mai kōrika. Kui kai hamea e nilo pekuri me a fia. Ita lau mamana maharu ka teo mauna. Ia lau maari e maanioni. Kui ki mangoko mohoni ai ni Longe whakawhora e ki o tawa tua, kina o tōku tō bēku te whakmōni a te iai a Siulai. Nā oka pē o tua ki mamani, e te whuaki o nā o pētā nai tupu, ke ui koi o tō bēku tui ki a te ia, e o na mara ia kai mau ai mui taimata. Ka mā te tau bēku tau ngai angala, ni anga tōni mo mooni, te ne whamori mōri tau ngai angala, mo whakamaki tau tōru, me tai maa nyoni katoa pē. Nā e whakawhora a Siulai pehe. O pehe a te whia, I awa kau angere o tua, I whakatomara ai anga hala e tōta. Hau kia te atu moto ko tō pe whenga mo wakasia, pa te whakawhi maari I atu moto. O ta lao whai o tua e whamani mōre ngai anga hala, kina o tōko tō pe whakatomara mōni, kina o ta fō kia te ia e tui mōni, kina o mau ai whamani mōre koi au. Ki tau ki wharongo si, o whakakaukau, ki tau ngahi anga hala. Tau Lotu o veti tau ngai ana hala. Ngai mat. Sia te ngai mea nei tōn ki mauwhai. Ni mauwhai e ngai mea nei kai tōn ki mauwhai. Kore mori ai ki mautoro ki tau na hala ta mai sia. Mau watu maala ta mea kia Maria i mato o i ki mawha o i masi Siulai. Ia kolosi o kaisi, I hoko mai ana o whai o tua te kumotono, I whamore more i kupatau kai nai kumotono, I mori loi ko whamo whamore more a, I mo fie maari ai, o ta ami te moni a kumotono e o tua, Ake nangane rei ko pe, ngene tau ia ki mōtoro ki e moku i tangata. Ie tataki o tau loto I e melino a kanaisi. Can we hear greetings? Seini, Luisa. First reading for this evening comes from the book of Lamentations, chapter 3, beginning at verse 1 to 22. I'll be reading it in the Tongan language. Koe tangi lau lau a sele mai a, tolu e wahe, teo kamata lau me hono ua fulu mā taha koe vesi o tuku ki hono ua fulu mā ua. Ai au pehe hono whakalea. Ko ia, o kuau whakamanatu ki hoku loto, Pea ko ia o kou kei mao ai ai amanaki.
Koe mea i he alo ofa a Sihova, oku i kai te tau auha. Koe uhi, oku i kai ngata ene manawa ofa. Whanongo ki he wholofola ai lau mālie maa o ni i hono siasi. Koe selia lama tau tolu ki haatani, o toa ia me he tohi a Paula ki he kakai Filipai, whāhama wahe te o kamata lau, miona hongo furu ki tā tolu, aia peheni hono whakalea. Kana aku fia lahi i he eiki, koe uhi, kotoe ake ki muini, ho'o mautokanga ki a te au. Aia, nā mautokanga e whoki, ka naa mo ta e ha whainga malie. Ka oku i kai te o lea koe uhi koha masiva, he kua ko na neki nao ke o fie malie i he mea kotoa pe te o iai. Oku au ilo ke whai i he masiva, pe oku au ilo ke whai i he mea o lahi ko ako ne ki nao i he pote kotoa pe, moi mea kotoa pe, ke mākona pe fie kaya, ke mau o lahi, pea ke kātaki ai masiwa. Oku au whaawhai ai ngahi mea kotoa pe, ia kalaisi o kune whakamalohi i au. Amen.
Tātou le mahe, ngamatarau, me tau whae vesi. Can you please stand? Te wā whetau fō weni, o kō tuku atu pati motoro. Ai, ki mo whio ko whani, o hangere te no kōwha e motoro. Ka pau te no whio ko whani, ka mahino lewa ki ka kai ka pe, o i kua wako atu motoro. I give you a new commandment, that you love one another just as I have loved you. You also should love one another. By this, everyone will know that you are my disciples, if you have love for one another. Ye waka e tamai, mo e ano, la mai mana. Venga, voy a con you que mai. Voy offer my mercy o tua. O kui kai ngata. My theme for my sermon reads, God's love and mercy there's no ending. Tanga ora sere mai ko le mahai wo wai vesi. Ko mea ia ofa si hova. O i kai le au hai. Ko uhi o i kai ngata. Ene mana ofa. Because of God's great love, we are not consumed, for his compassion never fail. To fatongan lava man fatapwat malon. Kaya ibeha me farala kia Famili ko potuliki. Tungai yene ai kui koin le fai koin. Fakafetai jasper. O si hilang fu tupu aman. Fakafetai o fire. I'd like to explain to you Seini's full name. Those of you who came with an invitation for LSD, I got a clip. You will not be allowed in until you have that invitation. I got one. Seini's name is in it. And I'd like to explain it to you because I was given this by my mom. Seini Pone is named after Pater's oldest daughter, Seini. Ofeina Meilangi is beloved of heaven. While Seini was in the womb, to the moment she was born, she was extremely unwell. And they spent a lot of time in hospital. Hine Rangi means daughter of heaven. Paea I Nausori, ko e whakamanatu ia, ai ngau e whasewa aniti, a sista mere tui neau, ki whanau paea i whis. Paea I Nausori is a remembrance of Sister Mary, who is working with the orphanage in Suva, Fiji. That's
the complete name of Seini, whom we are here this afternoon. Seini, na toa Seini ai tohi a tangilaulau a sere mai ha, ko ne ves manakowi. O kia ia Filipai, ia toki whakamooni ki ai, a Sion hele ko speri ko ni nai lau. Nai mahino ka Seini, ai ngau e lahi nai whai he o tua ia sere mai ha. Ia kunofo a sere mai ha, o whakakau me rie, ki he ngau e nai whai o tua mana. E nai tala roto e sere maia, ko e ofa e o tua, e koe peke ngata i hatai. Seini's favorite passage is in her invitation card, Limitations 3:21-22. It talks about Jeremiah does a wonderful thing that you and I can do. He recalled to his mind all that God has done for him in the past. He remembered God's faithfulness to him. If you listen well to what I have just explained about Seini's name, she wasn't well when she was born. Today, Seini remember God's love. 21 years of journey, she had reached a milestone. Pai whanonga mai o he whine koi ni. Ange koe kai whakamatana whakaki mono hingoa. Ta ue e wataha malo o whae o tu. Do we ever ask ourselves, why do we celebrate 21st? Tonga go to the max. So I did a research on my friend. I rang my friend up Google, and Google told me the story. I said, Google, what's so important about 21st? And Google said, it used to be the limit of an illegal age for a teenager to be able to go anywhere. Go to the pub, whatever you need, you don't need any ID. You just walk in because you have become legally aged. And New Zealand and Australia and America, the legal age is 18. But the Tongan said, for you to mature, you have to be 21. Koe whewia ki tau tono hea honi. Ko hame u tau kātoa ngai e tau wataha. Koe tōtōni whakalao o Amerika mo Australia mo New Zealand. Koe tau kāwhau be, ngō fuake e tau whanau te nau moka. Koe tau whakalao e. Ka kunofo e toko taha tonga, o puke ne ki whanau, ke au sia ke aha koini. Unga koe tau pehe, ua whakapotopoto. Me tau fuaki kia e ki, koe ki o e tau taina. I also went to Google and I said, Google, what's the meaning of ki in the 21st celebration? And Google said to me, that's a key for the house, for the car, and anything that the family has. You are given that key because you are a responsible person. Reverend Selah has said today to us, Seini, you are a very responsible person. Okay, whakapoto. Koe nye ki ho tama pi. Koe nye ki a merere. Pake
whai ai o whono. 21 years, I believe, and many of you do believe, that it's the right age for somebody to be allowed to move from the home. Kaya dia to taha bangi dia ki. Ai ki ho to api, ko to taha falala ana. Te tawa kai na be de ko to be, o ke falala de to taha ko ni, de fai to poto. Ai fono nganga mo. That is the reminder to us, family and friends, what Jeremiah was talking about. Jeremiah was talking about the wonderful thing that God has done to him, and Jeremiah celebrated that by saying to God, thank you. Thank you for your faithfulness in me. Because Jeremiah tautono I fiat koini. Tamai Jeremiah hatonga kimui. O ves na ngata la lesoni. Oku fo o wa keresa kwa. Ie pongi ko tote. Jeremiah said, God's mercy is due every morning. Ta pehe e tau nofo, mo e tau whanau, pa ko Fakafetai. E tau me uwhai e manu, pa peka sālote, pe mo sera, mo solo mo toi mai Famili. O fuwhewhine a Seini, e ko whalala me whae ke whaki ai ki. Ko pau ke whakapoto, i ngai mea kotote. Seini, no matter, Jeremiah wrote the book of Lamentation because he was crying when he was looking at Jerusalem, what Babylon did to them, destroyed them. And the Babylon people took prisons of his people, the Hebrew people. But Jeremiah said to us this evening, no matter what life is, tomorrow for us, the grace and mercy of God is new every morning. Ya mo fai na tai fono nga. Ya mo fai na tai tau no fono muri ko ni. Ta tau no ko kau, ko ha na tau ma, ke tau ya tau Famili. Fa mana mai se mai ha ko. Ko e o tua ta moia. O fo o ma be ne keresi. Bone mesi I ako ko toke. Therefore, I strongly hope, say, in your love for Jesus Christ, that He may continue to bless and look after you. Le soni na fai e Filipai, na pe Filipai, ai o ko fa fai e mea koto pe ia kalaisi o me whakamalo ia sa ke mali ai whakamohoni na fai Paula me vai Filipai. O ko pau fo mau pe ai mes me ala o fai o tua he pong koto pe, pa te ulanga fai mea koto pe ia huafa ai ane me whakamalo ia. Jeremiah talks about God's mercy and love who becomes new to us every morning. The Philippines, the gospel, the epistle reading this morning, Philippians chapter 4, talks about I can do anything and everything through Him who gives me strength. Sige mani yang kita ulang ke fola, kita nonton ya. How can you tell if you are becoming a mature Christian? Ela ve que faz tal forma para o que tal todo cristiano, tem nada em tal fé.
Tama e Paula. O ko ilo e whakaironga e Karistiane. Ko e toko taha o kai ke pai no tanaka. Ai o rere o Jesus Christ. Some Christian family or Christian person, we took the name Christian and said, this is me. And then you said, that's enough. But Paul said to us, no. The sign of being a Christian and the mark of being a Christian is for you to know that you'll continue on being a Christian. Not Christian today and not Christian tomorrow, and no Christian tomorrow. Christian today, Christian tomorrow, Christian the following day, Christian every day. But when you know about the Havili, about every time, if Paul is Christian, the Christian is a Hoko way down movie. What a Christian be a hard, we are not a Hong. The Paul is a Paul said, rejoice in our fear. E ko whakafo ko ofa ia te au, e ko ngāwe nai whai, ko mission au ko whai, ke talaki a ngone rei o Jesus Christ. Kamai Paula, nea mo e ku whai ngata ia, nea mo e ku mawhasi ia, kana wako ia o ke poto, to tangi kai o tau whai ngata ia. Paul said, even though I am suffering, but I have learned to be content in everything that I do and anything that I have come across. Paul said, I have learned the secret of happiness and being happy and peaceful in every situation. Whether am I fed or hungry, or living in plenty or want. Seini, tamai Paula tau tone a honi, ke nofo ia kalais, na mo mau ia kalais. Tai no ke tu mani ai, tai no ke masiva ai, tai no ke fia tai ai, tai no na hia ke hoi ai. No ho mui ia Jesus Christ. Porque te ikuna ia, e beso fola na omi tau tole te afini. I can do everything through Him who gives me strength. Ke ulawa whai e mea tope, ia kalaisi o ne whakamaro ia. Me whekau whaosi mai lewa ki tau tōru Famili, e he whiawhi whakakolo koe ni, o pehe no wharea. This is my last message, and I will not elaborate or do theology talk about it. It's simple. I'll read it to you. A new commandment I give you. Love one another as I have loved you. So love one another. By this, all men will know that you are my disciple, if you love one another. Whekau tōku atu tau tolu, no whakamā opo, he ko Seini. Tala no mahu inga e hauri whekau aku mai mahu inga e awani, o pehe ia. O ko tōku atu e whekau whuo i mō tolu. Koe uhi, e mō whio whaaki ka ki mō tolu, a nge ko whai a ki mō tolu. Ka pā te mō whio whuo whai, pe mahino rewa ki ka kai kutoa te, koe kukau wako ki mō tolu. Koe whekau ia kua ki tau tolu. Tau kau whataha mo Seini, hei ni whai whekau, kātoa, no tau mo whumata. Ki hua whai tamai, ka mai ara, me lau maari e maari o. Please stand, ko ngadang me kolonga, tau lau e tuia ka apostolo. Kadua, me tamai mas.
unga e kātoa ngā whia ngā mānioni. Ke ai modo mabe merino a kalaisi. Ka ngā kutau tōru pai sino i au kalaisi. Ka wela maare pai uonga tāo no a kai merino. Can you share the peace? Viva. Koe tainu koe ni. Hiri pea hini koe ni. O whaia e download, o lo tāpua ki ai tahine birthday. Tau hiwa ono me au kōwhuru mawara ni mi. Si su e eku e mamu ui. Yo mai ka mau kai kupa. Ni mau takawei ke ho tutuni, o maa diak pe o wafa. E kisi ho mau pes, tom hei ke tō koni mai. Ni mau ikuna e tawa heri, tā wafi ke tau kai.
I see some of us has decided to go first to the hall. But Sela said the key, I have the key for the hall. So they can't wait outside. Famalot man, kasalot, solo with my family. Famole mori ako.
Rei tu i whakano, kai ke ulawe I ke mea hena. Ko kai ka whoki ai no pere. Ane ala talangi no pere ni ke o mai ki kua nei ita no pere. Kamai mori, thank you for being here with us. Kamalo ate no kau whaitahi e. Just koi mi. Kamalo ki kai ka. Family and friends. Seulai said the program starts at 7:30 at Manhattan. LSD Convention Center. So please, can you make your way to there? Wai maki ka hapa birthday siasi I wharotuni o pape ke hiwa e birthday. Ke hiwa birthday e Famili e holo. Seini, can you come up? We mo geu ku whanga te tala whakatapu tō pē. Ku ta wanga whoki, ka iei ha whaki ki o whai, ka ai roua pē horo. Koe whakia koe niu kehe. Te whaki au kia te ia, whakonga e siasi. Hono tūhuru, mo e ne wholonga ku whai. Te tau kus aurua tolo whaki e ki o tau taina I horo. Seini on behalf of the church, Tamai kalau mai, oh, look cute. Yeah, what's your name? Oh, okay. Can I talk to Seini? Okay, thank you. Koe mate e tau mungi. Ka ke tui ki ai, halala ki ai. Oh, sorry. Okay. Yeah, sorry. Who's on? In this book, it contains the key to your life, not the key for your independence. Ugeho ako, ugeho ngawe, ugeho mokui, ugeho whanongaanga, uingawe whinemui, ka kato kātoa ia he. Ka kuai a mea koe tūhuru. Koe tūhuru e ni ho wae, ka mokoe ho whanonga, tūhuru e ni ho mokui, me heni ka pokok, me tai ki I tāni. Me geresi mai ofu ai atua. O fuake ka te koe, I ofalahi atu, I sa sofi lau mai mai na mi. Happy birthday to you. Si sua ve tau la loe, so kau pene ki mi he. Mau ka te ni koe, e kumi ai whanua le rei. A whi mai a, o ma, ai ua bere ke wha.